COVID-19 patrolling day 2. COVID-19 silenga fanga tabung VLTF te Indo-Bangla border area patrolling kan nei nini na kan don ta lang le don ta helai thala kan ti lan lai hian ka channel hi khoi ta comment lo subscribe sakwa turin en tu te in khoi na dilin ka han nge ne Mizoram le Bangladesh in rina hi kem jali somli pathum vela thui lai mai ani a international border ramri hi kan nei thui le maya helai tlabung area big civil subdivision area angpun kan soi thenga heng lai nai vaya hian BSF te hian kan soi tak ang khan border outpost hi somni tang somthum bor vel an neya undang tang ate po Bangladesh ram rianga hi chuan an nei fur maya labunga chi se ron lama bazar nan le thil tul zong zonga ron lam khom outpost hi heng lai nai vai te te hian anam lual ani hemi border roads kan ti kongpui dunga tanga hankal hian tuna korpui chhuak kan ti hun la mun hi kem sri bor vera thui ani a long a hian nai riu zo a akal te pon nuam zok boka in kongpui dung lama hian kal chang kan nei boka tuna hian longin kan han pan le ani a tuna kan chon kai na mun hi nun suri tu hei wana tangena zu thui hleka apia mai tuna kanom na khulai thlang mai khu silgur BOP kan ti ani a chu korpui chhuwa kan ti hun lai khani a khumi thlang khu fencing in atai danga khulai pia mai a khuan Bangladesh ram ani to ni theka kan ti theka dual bazar kha ani to ni hian hemini hian helaya kan chanchin te kan medical team ai ok le helai weme le VLTF lam member then khat te kalin helai VLTF non suri tu kan ti hi lema loopholes engemo khan rem chang le han lu pona kholo deu le ami puya te po awareness om tok lo dewa han hriat thoina kan ne wanga roin hian zuklo kan ni a ti hian an duty na mun te kan pana ei kochung kongporin ain alo thui alo zau khian maya ei tuna hian kan kalna mun hi ramri kongvek ang ani ta ni chu kothleng mun ma te anuamin phar thaem em maya agricultural land thatak tak mai ani a titikar laka hanjep lokila hei khazur kung sang em mai kanan mu a mun ma hi azol phar nuam em maya sanga dil siamna rem tak tak te huan le leile than siamna mun rem tak tak te a phar deng dung mai ani mizo te hian kan ram ri tep mun hi kan lu zo lo hle mai a tin ngai tu na kan nei pha vong mai ani a heng lai mun hi kan chakma lam unaute hian loin tlemina mun te ro churon lum deu bok ma sela mun tha leilung le agricultural land atana mun du thu sam tak tak te an ni hlom ani tuna hian border area VLTF duty na mun pakhat helai nun suri tu VC tele NGO tana anlo enkol bik mun chu ke in kan pan meka tunaram kan thlir na mek solampang so Bangladesh ramlam ani to a lui khan min dai danga hei Mizoram lam ani a leilet le huan mun moem mai munuam tak min ti har song thei mun ania ki lai ki dil mun nuam tak mai ani a
naupang lo cheng bar te pawh an awm ani khi hmun hring dup mai kan hmuh te khi thlai chin na hmun vek ani ti hian tlabung mai ni lo lungleia te thon chho tham heng lai hi ramria pawh unsuri tu kan kal lai hi huan thlai nga pol tak an ni thu kan soilang sang te ang ti hian ke kan kal chin hi kanan shortcut zor viau tak na in rina in kan long kai na tang hian ke in kan kal thu yang reng khop maya kho chung mun then khat mun thel nuam tak tak an chol ha dam na nuam tak tak te pawh awm ve ni hei hi helam chhim lama chuan tum kau na sin kan tia hei kung hmun pui a tam khop mai na sin mo em mai ni kan soi fo thin ang khan Mizoram le Bangladesh in ri nei kara hian BSF te duty in hanom bok ma sela mun dang te anga patrolling a hatia han kal reng lo na le han te reng lo na mun te ani awang hian kal khan le engemaw loopholes han piang thei hi atam em mai ani hei tuna hian an duty na mun chu kan va thleng ta a hei ko thlang tui pui luang ngoi muk maya thal lai ani in tuya kama tuya tlem hle a amun hoi erwan nuam hle so lampang so Bangladesh ram lam ani kan ti to ka tuna kan hmu chin hi Silgur lam ni in BSF BOP in a thut chila sir maya hian border fencing a oma nimina khatlukin a han bo ve dewa tin tuilen lai khan a han chim le hian a chim pong sang ve deuh hlek boka fencing po a hniam ta tok mai ani men soi tu tur bot khurun tlan meka mi bot khu a chhak dewa han ding khan ke in kan pan thla a ti hian tuikong lama ron kal le ani le hei an duty na hmun chu kan thleng ta ti hian gate te lai khen an siam ve a shul ten zam a ti hian an lo duty chhok ve a mi panga te te in DC tang cheng sangan don le helaya max lema zong kananin kan sakbak tila chuman rueng ba hi an lo nei bik lova ti hian in equipments lama pa chetakin an lo duty ve ani le ti hian a thlang lama kan chuk thle ta na chin kan bon min ron hruai tu khan min hruai thla zel hei Bangladesh lam ram dep chu kan pan zela so lai kan hmu so BGB dia Border Guards Bangladesh ma chon BDR Bangladesh Rifle ti thin te khan ya hei helai hi ramri dep mai kan vei lam bang sai thi anon outpost anon nei na mun ania yan ding lampang ko om na lam hi Mizoram lam ani BDR ho hi an rei to khop maya tun naya ming thak ania BGB tin in do pui pakhat na hun lai te han lo dei ve dei to a India company hun lai te adin to kha ani hian ram ria kan zu kwal chu te lai lam deuh to bokatin kan le chho le ta he lai ding lam site ve thum hi Bangladesh lam ani ve le thum ta hei hi ka bazar kan ti tabunga tang chuan Bangladesh lam bazar na hun nai berani a tin a sira te lui lo he korpui chhuak kan ti lai chun ta William le helai na ati kholo wang hian a kam le kuang dan te po hel dang lam na sakhop maya
tin khi lai kan mu lang hring dup mai hi Mizoram le Bangladesh lampang in rina border fencing omna lam chuni tani hian khi laia khi han fia vak lawa khi floodlight kan ti mai fencing to paron omani a hian ding lam hi Bangladesh lam veilam Mizoram lam ani chu kam na mun te niam de uleka fencing apo han mu haratin kan soita kan khan tui lian awam hian leia han chek ponga fencing ama sang em mai po kha atoi aniam tat kok mai ni chu chu to na fencing Mizoram le Bangladesh in kar border fencing kan din chu ani hian tabung lampanin kan le chhole tameka eng lai hi Silkur BOP kan tia por pui chua border outpost BSF in an thutchin na hunani a boat te po kan huang khan helai hi gate duty nein in report le ilo te po te COVID-19 kherlo apo hian irang kal phungpa ngai chuan lut le chuaki report pek zer ani thin ani hian labung lampan kan chho ta bang fanga wain chu kan hun le min kan han pang thol de ba wain lai ngein kolam pang lu man kan be sei ani hian tui pui hi akang riau to a ri thu lom deuna te jon ti hian chak taken kan han plan para chen khate ro hi chu likuang lui mong lama nei moi tu nasal buk su tin nasal ko ba hian mong ko ya ko ta vet maya eng te hi ya tui len na sat chan em te ko kan sei me lama ni te tu ma kan ti tu mai la kha ni mong alo ko ta ko ba hian kama environment kan forest le lo siat ta bang te nianga ju ko ko lai ni lo ba ko nianga bai na sa bang te tangin amoi lu tu ale pa so so punta e man sa te ko lo te ko maya ni mong ma lo ko na chuan ni buran ne ro te plak hian chin lo sang cha e me maya bung koi China mal chan kai changaram ria hian ini hi hian om talo ni la eng lai kan huang hian bangte satangin kon lu chuak le eng laya nam dang zo ena mun tha le ram ria ron lu zel te hian kan ke hian ron ram chat chat dona kan chuana tu hi kan anon phun hal mai dona ni ti hi kan chiane ma bang hian william le phun hal sa lo kon se lai ram ria inom takalo omalo in peng del te ni Mizoram tana ramri hung tu poi mo tak mai fencing poi mo tak mai ni hi kan soilang sam teang kan hok kan nei ta kalai ha PG na pam house ang nei na mun ani a yan buang le sa bu pa an local boy ni na sang kha ko pathum mars ni ria ta na bung long kai mun ba te sa an lu chau na hun long kai BLTKP tena tabung BLTKP tena missionary kai hiap ni an lo buat tak BLTKP poina lung te lo phuna la ya BLTKP na tong ta na mun sing lo lang ba tin ya an sak na mun chu he an theng chu le ta ber mai hian tabung long kai mun chu kan lu theng le ta voin chu kan theng ma khop mai he khwala eng chaviau mai yan amun ten wamin tuite kama kuate luma in bual te po big tekin nau pang antame me maya ai po kel sel ni lova social distancing ai bo chelo theyang berle elaya akwal ko le mun danga taron lup te na han cheng ho han om ho lup ni lo kara chuan in thadul chin te po hi nei lo thei lo ve na china omani ti kha thir tu te po kan ril ni ta sela hianin hote luma tlai lamani hi chuan lui kai mun no mai chuanin tui hi han chen deuh lai lai hi
alo thei lo ve na chin a omani hian kha kan parcel khai chuate po kha kulaya kan zuk lo tak VCP nu puin bengwar takin an huana mi chome bokbon le ilo te an lo nok noka chome te min hom tir ta chunia wen chu kan chuak lo tling khop mai ti hian indo bangla border area COVID-19 chungchanga patrolling ni ni na day 2 chu kan lo zo le ta a ale pek zela thlir zel kan tum don ya hello me